njengesikini ngoba sikwazi vele ukuthi aqala ngaphi siya ngaphi safunga singamadoda sifambene sathi sinoqhubeka phambili khanye lethi DVD ukuthi abantu bebone ukuthi izenzayo izayini yabo kungadini sokuhlupha siyakwazi ukuthi phakathi kwethu simadoda sokuqalisile khona lokho sakhuluma ukubhadalisana asifuna abantu ababhadala sokulabanye abazalwane abaye bejoyiniwe kwabo asebeqalile ukubhadalisa lokho siziba amahlelo zokubabhadalisa noma singakabahambeli kumbe noma singakababoni ukuthi sikhulume nabo kanti kunjalo silawa ama-point apheleleyo mpilo ukuthi sesibaphuza ukuthi babhadalisa saqala sababona ngezenzo zabo bengafuna ukugidana nabanye nje basakhuluma besisiza indaba odayi sebethatha izimali so madoda bengicela ukuthi nesifatafata sizama ukuchazela abantu nje ngale ndaba ukuthi lokwenzani ngayo abazali besibuke umsebenzi esiyenzayo emihle abantu behlale beyazi nanzo khonapho Mr. Karim Gocha phela kunjalo ngabona bayazi abantu into lesiqale wafafa sibanengele sisisana kuyeko ukubhodala eceleni kodwa kwamanje sesibangana mase sibiza labo kule wafafa sesihamba ukuqamqama manje sokucela sokuya izinkulumo eziningi kakhulu ukuzwani uyenza uhamba kanje eceleni abantu sebebhadala izinto eziningi abanye sebebhadala ngezinkomo njalo manje angakuboni kodwa khonoko kodwa kithi kuyafika khona lokho and lamalanga sisebenza izinto lezi njengama-DVD siyazama ukuthi sike siyafule khonoko ukukhupha khonoko ukukhona so siyacela ukuthi mzalwane mako ukuthi kulomunye umzalwane ole-problem layo zama ukuthi kuye sihlaleni phansi sikhulumisaneni bazalwane ngoba makukhuluma umzalwane kubi kumfana nokuthi kukhulunywa nathi apheze umuntu esilwa layo kumbe njani mako ukuthi kulomunye engazwisisaniwe phakathi kwehlelo leli wakwabo siyacela ukuthi khona kuye sihlaleni phansi sikhulumisaneni ngoba angilethemba iwakwaba lokhu iqembu elilodwa kodwa lamalanga sesibona ukuthi amawakwaba ngokuthi asengamaqembu amabili so siyacela ukuthi amaqembu lawo omabili ahlangane ehlale phansi ebonisana amaphutha lapha khona kubuyele futhi nje athi ekuqaleni kube yinto eyi-1 singafakali singahambi sisifaka uhlazo oluningi kakhulu phakathi kwabantu ngoba uma umuntu uzahamba uyenza into yakho leyo owedwa umuntu lo kusasa futhi ejike futhi ebize futhi izawoni zike zigide khonapho futhi zibambe ukuthi no kumele ngikhuluke lafika lapha umuntu ebese kukhuluma ukuthi hhayi lapha phela kwafika omunye wenu uzibani ngambhadala ngenkomo so lokhwana njengoba ukazofaka into esiyenzayo siyenza ukukhuluka and siyacela ukuthi lani bantu kunabantu abangama-organizer ayiwakwabo so uma uyiqembu lewakwabo so-organizer kucela ukuthi ungakhulumi ngomlindeli unga-arrange ngomlindeli uma umphendule kuyefuna wakwaba kucela ukuthi umdlulisele kuma-organizer lawe organizer mako ukuthi umsebenzi odinga ipolisa ngobodingani kucela ukuthi ungaziyenzeli wena lawe umsebenzi lo udlulisele amapholiseni so mningi ucela ukuthi bazalwane kucela ukuthi kubuyeni sihlaleni phansi sibonisaneni amaphutha iphutha osiliyenzile siyalilungisa ungaphindi futhi uyenzelinye nazo lapho Mr. Moyo hayi lami ngipholisa ngiyabuzwa ngo-organize sesitsholo ukuthi laba njengoba singabazalwane savumelana ukuthi siyenze into one uma kungabe sekulo change kufanele ukuthi sibuyeni sihlaleni phansi ngoba esikwenza sakuvumelana ukuthi hhayi sizama ukubonisa abantu ukukhanya pho uma ukuthi sathi sifuna ukubonisa abantu ukukhanya sesibuya futhi sibuyele kwinyameni sekova abantu ngapha ukuthi siyabe siphambanile so njengakhonoko-ke esakuvumelana siqala iwafafa asiqhubeni ngayo naleyo ndlela size abantu beze bebona ukuthi hhayi izayoni yini ngoba phela manje sokulababhadalisayo sokukhanya ngani sizinyanga ngoba inyanga ungayilanda iyafika ukutshele ukuthi hhayi yonke into engiyenzayo angisebenzi mahara thina la esihamba khona siyazakala ukuthi hhayi thina kasibhadalisi muntu siyasiza abantu uma sesisizile thina ukudla esikutholayo ukuthi siphekele itiye kumbe siphekele ukudla uma kungekho futhi siyabonga siyaphuma siyahamba so sengitsholo ukuthi mina njengoba singamapholisa lapho udinga khona thina amapholisa kufanele ukuthi lathi sitsheli lalapho kungaqondalanga lathi khona thina singamapholisa lathi siyakudlulisela khonale kube-organizer bayabo abantu abahlanganisela yonke into so sengitsholo ukuthi mina ngeke ngande kakhulu ngani ngamagama into engiyibona kube lomlelesi lo kuyenzakalayo ukuthi isonto kawafafa vele ngesikhathi siqala ukuyi-arrange sakutsho ukuthi kumele ku-organize certain ma-organizer abakhethwayo kusuka kudala over 10 years now so kubonakala ukuthi abantu kathesi sebejampela ezikhundleni ezingasozabo emsebenzini engasowabo abayibo abayithathwayo sebeqala ukuthi bezi-organize ulindele umzalwane fike ebhadalisa abantu mali nalibuye lagida lingasetshanga emoyeni lingazwanga vele liyafika ligida umuntu ebhadele yabo but lizabona ngezenzo zabo abantu bakhona kuyabe kulomsindo kule nto ezenzakalayo ezingachasileyo nje usubona ukuthi umzalwane lo ubhadele but uma umuntu umsebenzi wakho uorganize ngo-organize amaphepha abuye ebantwini abantu baletha amaphepha kwaboniswa abantu lezi ncwadi ezivele zivinene emapholiseni lani
kusinikeza igunya lokuthi noma siyagida kulowo mlindelo sibe sikwazi ukuthi angeke sicabangele ukuthi kwenzakaleni kubhade endizayoni njengoba zivumbulula imfihlakalo zabantu ngiyacabanga ukuthi ziyavumbulula ngisho lezi zinto ezenzana mangabe kubhadele vele ngeke zikhuthe ukuvumbulula so sifuna ukuthi abazalwane bebekwazi ukusuka namhlanje ukuthi ubutsotsi bonke bunobuyenziwa ngabazalwane abanye abalezi mbatha abagida abaprofitayo njengathi sibatshiyeni bebodwa nje sibatshiyeni bebodwa singahlangani labo kube yi-oil lamanzi kutshengise ukuthi thina silibandla elizimeleyo ibandla eliqoqe wonke umuntu ibandla elihlanganisa amabandla ayehlukeneyo amaningi kodwa lisebenze ngento eyi-one under igama likawafawafa kungabi lo munye umuntu ozatholakala eyalokusonta mina ngifuna ukulayitshwa so mina ngifuna ukulayitshwa so esiba lezi zinto eziningi just lokathi u-organizweni kumbe njaneni uyakwazi vele sesidla ngokuthi ebhatalise so umzalwane njalo sesifuna ukusebenzisa sesifuna ukuthi sibabeke egcekeni madoda singancengayo sibakhipheni ngokuthula sikhulume labo siyakwazi ukuthi lamadisipline alaphumayo bazawabona bazakuzwa khona ukuthi sikhuluma sikhululekile asidingi izitha zethu ziningi kakhulu asifuni ukuzi-extenda asizidingi yabo so into esiyifunayo ukuthi siyehliseni izitha kithi abazalwane abayenza njalo sihlukaneni labo ngokupheleleyo singatshoni sibakhataza sisebenza nabo ngendlela especially uma bevuke phakathi kwethu esayise-arrange into sabe nokulumo sayibumbayo into uma bevuke phakathi kwethu abazalwane abanjalo kumele sibakhipheni ngokuthula kungcono ukuthola umuntu mhlawumbe kade ikhonza kwezinye inkonzo engazange ejoyini wafafa ebhadalisa siyabacela bebuye belahla idoti yabo bebuye egcekeni but ovumbuluka phakathi kwethu la serious madoda sidlale and ngiyalitshela ebineni bona abaprofiti bagcina bengasawuzwa lo moya eqamba amanga ngoba vele umoya kawusebenze empilo yemali baningi abaprofiti esibaziyo thina abaprofita bedumile bangene ekubhadaliseni amakhrupu onke vele kathi sebefana nje lento ebolileyo abasachaze avele abasacaca ukuthi yini abasengabaprofiti sebeyizayo lezayo sezakugayo ezingacacile so thina sifuna ukuthi siye kufa sitshaya iminyaka unkulunkulu wasithatha ngayo siloke singabaprofiti sisebenza futhi okukhanyayo singathathi imali yomuntu singabhadalisini suka namhlanje sifuna abantu bebekwazi ukuthi uma u-organize uwafafa you-go to organizer ufike ku-organizer umtshele ukuthi lo mlindelo behlale phansi utshele u-chairman o-organizer labo u-secretary ubhale izincwadi zemabandleni ukuthi ngelani ngako lo mlindelo kabani utshele ukuthi ngizalwane into ongayenza thenga ipetroli engako kwenzela ukuthi sikwanise ukuqoqa abazalwane asilamali esiyifunayo sifuna ukuthenga ipetroli ezakwanisa ukuqoqa abazalwane njengoba abazalwane bayokuya endawo ezehlukeneyo tsho plamthi ngaphi ngaphi ngokwehlukana kwabo sibe labo bantu baye beyi-500 bebe bengake emzini wakho baye beqoqwe yimali esiyifunayo thina kuphela singayifuni iy'kheshi sifuna ipetroli uyebhadala etankeni imoto zithele konapho amakhulu konke aphumele egcekeni yinto emefuna sikhulumeni ngayo madoda zami nokuthi abantu bebe lolwazi ukuthi ukuhamba njani vele yabo akula muntu wakwabhadalisa omunye umuntu ngibafuna imali but abantu bathanda ukuthi beqambe amanga ngoba bona sebeyibo ababhadalisayo ilonje mina into esuka ibe nzima lapha omunye umuntu njengoba organize sitsho ukuthi yazi ngoba kungcono ukuthi umuntu ovumbuluka nobukhulu lokho omunye umuntu ovumbuluka kwenye indawo ayikhona osisukela ephansi kwafa so lo umuntu osisukela ephansi vele mayenza into njengaleyo asikhulumi naye simncenga ukuthi senzani umuntu esingamncenga ngumuntu la ofuna osuka phansi ngilwana msiyazama ukuthi sibuyisane naye ngendlela eright ngoba akakwazi ukuthi kuhamba njani kodwa laba esilabo lapha phakathi lapha ngene zisuko ngendlela esisizwa ngakho abantu asebelimele ngakho kanjani asizwani labo so ne ngiyacela ukuthi kona no kade sikeza hamba khona abazagida iwafafa kunjenge ngaseBulawayo bona kwamaplanka ngokuthi into yakho ngi-organize ngendlela efaneleyo baba khona ukuthi into akula bukhulu abayenzakalayo akula senti eyenzakalayo phakathi kwezikhulu keza kwamaplanka akula yini senti yaphuma ngaphandle ukuthi zathola ukuthi sidle sithole petrol stamp kade siwafafa sigide eTsholotsho eMahangula lapho mbona futhi into yakhona organize ngendlela efaneleyo sagida kwayenzakala khona lokho akula bukhulu besibushileyo zagida futhi komanguba ngokuthi khona into yakhona yonke siyenze ngendlela futhi ekade ifanelekile kodwa kungala problem ekhona so kathesi futhi esizwe abazalwane bahamba baye bagida eTsholotsho futhi komalila lapho kade basevela khona into elokukhulu kakhulu umuntu usekhala ukuthi kuphume izinto ezinjengenkomo phakathi kwabazalwane akufizi umuntu mayethe abazalwane uyabegoqelela athi khonapho phakathi angikwazi umsebenzi omkhulu uyabuwenzile yini ongazi ukuphiwa inkalakatha yento engayenkomo ngile nomsebenzi wakhona ungayenziwanga so lokho siyacela ukuthi bazalwane zama into esibuyisaneni hlaleni phansi sikhulumisaneni kahle hayikhona ngokulo abazalwane ngoba kwazi siyakwazi noma sikhuluma kanje so sesizidingele ukuthi okunye okukhatshana kodwa-ke noma ungakuletha lokho okukhatshana sikutshela iqiniso akula problem fana sikutshele khona okuqiniso vele ngendlela ukuthi into esiyithandayo ukuthi sikhulume iqiniso ukuthi into esiyidingayo ukuthi bazalwane enzane njani ozahana amabhrantshi wonke esilawo esandra basuka phansi sonkeni nethemba ukuthi wafafa yathi isuka phansi elamabhrantshi ayi-32
kodwa khathesi ngibona ukuthi amaningi akhona amanye aseyavukile so siyacela ukuthi lonke uyani and two uma ukuthi uyinkokheli yaleyo branch wena subona usuphambukile cela ukuthi uyekele abanye abangaphambukanga benjani bebuye and siyacela ukuthi uma usiyabhadala leyo nkomo ungayuzi abanye abantu hamba uyi-1 ukuze uma kuyikulimala mbe kuyikukhulunywa kubukhulunywa unjani uyedwa kumbe uhambe nomfazi wakho nobani siyacela ukuthi wazani vumelana ukuthi abantu beze ngendlela yakhona abantu abaningi sesithola amaproblem amaningi amaripoti amaningi ukuthi hayi thina sabe sizimisele kwakuwafawafa umfundisi ozavele kuwafawafa ehlekambe chose so bazana kwasi yakucela ukuthi uma usumfundisi onjengalawo usulahla abantu kakhulu and mzalwane uma usubona ukuthi kona lokho okwenzayo kufanele ngcono uthatha amajazi usinike amajazi ethu nawe sikudingele khona okufanele usebenze uqoke khona mzala siyacela khona ukuthi lo mzala ukubeke kahle utelani ade ngeke kuwafawafa siyacela ukuthi uzale eduzane bazana sibisaneni kahle otherwise khona umuntu yenza ukuphambuka bebe akathola abantu abamtshela iqiniso so zamani ukuthi usondele eduzane ngoba abanye yakwazi ukuthi bayazwa ukuthi abantu bawafawafa so lethe ngokuthi yabona kuma-DVD ukuthi iwafawafa iyabisebenza ngayiphi indlela basa so sicela ukuthi lana abanye ubukhulukhulu uyenze kushulu kumbe nini hamba nawe usho ukuthi i-DVD lapha esikaradini athi siyibone ukuthi ubukhulukhulu bakho benza njani sicela ukuthi bazani dlala ngegama lakho ungadli ngegama lewafawafa ngoba igama lewafawafa wazama ukuthi wawafawafa kuyabe kuthiwa ama-unity of churches ayikhona eyakho iwafawafa uwedwa nangu Mr. Moyo hayi lama ngisela amaningi ngakhuluma kodwa okutshiwo khona abantu abenza ubukhulukhulu zamani ukwehlisa izinga lelo lobukhulukhulu ibuye kukhanyeni ngoba ngesikhathi lenzo okuhle lali babona laba abantu eselisebenza kiyo emakhoneni ngapho ukuthi banjani bayenza okuhle so nasesilathi sizama ukuthi madoda asibambisaneni senzeni into enjani ekhanyayo abanye benu noma selenza ubukhulukhulu liyaziwa ngegama likawafawafa kodwa selijikile seliluma uwafawafa izithelo so khonoko asikufuni phakathi kwethu bazalana siyenzeni into yokukhanya njengoba uma kuthiwa uwafawafa abantu uthi into kawafawafa yikukhanya ngoba khonoko likwenza kobukhulu likwenza ngani ngegama likawafawafa uwafawafa oyikukhanya kodwa libe selizenzela yini ubukhulu lihamba lithatha izifuyo inkomo asinto ongayithatha umuntu ungazange ukubamba umuntu wofa lapho thina uwafawafa siyabe sizama ukuhlazulela abantu ama-problem labo bebona ukuthi hayi into okukhulunywa ngayo nasi uma kuyinto embi iyagijima laphana egcekeni kodwa lina lihamba lithatha izinkomo zabantu ukuthi lithatha ondofa ugcine lapho umuntu elale lokhu ehlupheka lokhu into ekade kubizele yona ilokhu injani ihlupha abantwana so asiyekeleni ukwenzani isikhulumo ngani ngegama lenkomo so lami angisadluleli phambili zadlulisela ngonapha ku-organize okunye ngikucabangayo ukuthi Mr. Moyo lomloji kule into engithi uma ngiyikhangela ngibona ukuthi yiyo ekhoza kakhulu ukuthi abazalwane bebhadalise bona abangakwanisiwayo kathesi 1 abazalwane abafuni ukusebenza umzalwane wakhona akasebenzi noma ehlala khona egoli uhlala emakhithini uhlale ngaphi kumbe ngaphi emafletini usebenza abantu profita abantu ezekele umsebenzi bonke izikorobho zakhe asambhadali ukwedlula lokhu akutholayo 1 ngicela ukuthi bantu suka namhlanje mali ihambile landa uprofit kumbe profitele endlini kumbe ngaphi lingabhadali imali lingabi le mali liyikhuphayo lihle limtshela ukuthi thina silanda ukuzobhadala sizoprofit engathi yena kule mali ekhitshwayo liqale nokungcono siguqe sitshela umlimi ukuqala ukuthi wena sunjani usibhadalisa imali thina sibe sizocela usizo ngoma ngikhangela ithi ivesi yabasethesalonike uma ngiyifunda umuntu olivila kumela ngali thina abazalwane saphiwa ukuhlakanipha ukuthi sikwanise ukuzisebenzela sidla hayi khona usebenza ngomoya so yiyo into engicabanga ukuthi siyikhangeleni madoda njalo futhi abantu bebekwazi ukuthi ma u-arrange umlindelo ucela usizo lwabazalwane uhambe nge-right channel ubekwazi ukuqalwa ngaphi kungatholakala umuntu vele ongaso-organize se-organize umlindelo yibo bona ababhadalisayo bonabo abantu sifuna behambe nge-right channel amafoni wethu akhona kuma-DVD thina ama-organizer abhaliwe azabhalwa liyarida lifone khonapho any comment kumbe ufuna wenzani sifuna ukuveza nje ubutsotsi bonke obuyenziwa ngabantu khona obusegcekeni engicabanga ukuthi ama-DVD wonke esiwadlalileyo liwakhangele lesaya singekho khona likhangele ma ku-straight ma kulobutsotsi kulobutsotsi so sifuna ukuthi ubutsotsi bonke bube segcekeni abantu bebekwazi bekhetha indlela eyikulunga engisho ukuthi-ke ngiyacela ukuthi sibukeni kuhle ama-DVD wethu la-risiwe wonke ngokuthula nangokuhle siyabonga
Kuthi ubusenza umele wayethenga ipride. Uyayithenga ngayo. Wayethenga ipride. Athi uma usiyaro khona uthi uyothenga isibuko. Yazi kanti barobhi bale ukona bayisanga. Uzangena nini engazi? Sibuye ngori zivela mahara senzani. Uma umuntu afa hlupheki. Kana zobe ngori ukube mahara usengitwe ithandayo. Ukona uma ukaza ukuthi ayigqokile endala kuphela sengikise ukwazi babe gqokile. Ah, singela abantu abantu just Phakathi kwepride. singela abantu benzima. Wona uma mayitshaya ngekule pride. Umfazi wakaze gqokile into isize umfazi wakho uyazi. Amaphinde wethu umuntu Hayi, Just kita kumaplanka izolo. Just kita kumaplanka amabhasi. And abantu funi wafafa nokukhulula imbizo uthana ezoshuta. Yeah, futhi sibone egcekeni la. Ngifuna amadoda lonke la ikuwa. Kana abasenza ama-organizer bona bethiwa. Ngibona kahle. Jaya imbuzi zalo zingaphela.
Dala mano. Uma piada é muito grande, é fácil. Saino. Ah, bobe. Baleka lapha barukhamisele lenga
utshele ngendlela yakho erayiti akulandaba lakho amen sibeka nje kodwa ngoba ilona kwami utshole inotshelana ngezuzu enye engarayitanga bazakake sisaye lapho amen amen sibeka nje lithi ibhayibhili kukhona umuntu owabe sethubekile phakathi kwenu na yabona sekukhona konke lapha bethifaka amen sibeka nje lithi ibhayibhili kukhona asebethubekile phakathi kwenu na amen sibeka nje lithi ibhayibhili akukhulekwe amen sibeka nje yikho-ke bazali lapho into esingayo lapha yokuthi sikhulekele abantu bakankulunkulu bethole ukuthi bempile amen sibeka nje ukuyithi ibhayibhili uma kukhona umuntu ohlulekayo phansi akakhuleki amen sibeka nje ungakathathiyo isimo sakho naso kuyakuqala ukukhuleka amen sibeka nje amen sibeka nje ibhayibhili-ke uma kukhona osejabulile phakathi kwenu amen sibeka nje kodwa ngabonga ngokuhlabelela amen sibeka nje lethemba ukuthokoza phakathi kwenu uma kuzaba khona basesisukile amen sibeka nje ozabazangisokubase ngendlela ofuna ngabo uzahlabela amen sibeka nje ngokwalo kwakathesi kakhulu sibona othokozeyo phakathi kwenu mali lapha ngibona lonke kungalozenzile ukuthi lizondile amen sibeka nje yikho-ke bazalithi ibhayibhili uma ule problem kala ukukhuleka kukhala ungakasikhathi la kuzaza amanigwanisa abakwanisa abanako afuna kuwakho ingadini kakhulu ebonakala bebili-15 kwafaka sesikwenzakale batshela ukuthi hayi abazali batshumayelile Amen. Kamu baca orang kanan, mungkin lagi ekhaya ngale, bela pun, aku tuang untuk kabar, boleh kamu ya, an, tu ke, mudah, jika wenonyo saya, saya lupa dengan pun. Abantu badinga ukuncedisa abantu bambe njani babambe kancane yathi siyayezana yabeka phansi ngokutsho lokho ngithola ukuthi ukhona lungwethu
Mama inyanga ohlala la yanti sambe simthatha ngoyo esimfunayo hayi zeni sakamba zeni mama inyanga mdala ohlala la esimfunayo hayi masifuna kuqala izanzaka kunento zamadlozi ezirongo la ezizenza zabantu qabane mdala